megalayapost.news. Habalik ban pli pat ba ya kawe na kelempong nyelek kai football mentaka sengi ha kesenong kebet nong bri riboh distrik u samla lambok starwell marngar kumu presiden barangba ka khasi student union ulong ki samla khasi jungi ki dik samla ki badan ya kasap bekerpang bat kimdei pat ki samla ki badan ya kata kemensium jong ka jingyasha kani kelempong kadai kelempong nyelek kai football belak tip kum ka first interdong football tournament ha kabala penlong da ka kunhun ki siparlok pala pli perda mentaka sengi hamadan nyelek kai kesenong kebet nong bri bat hakaning si nolot nong yelam barang ba kaki isu la sakilang ru daga jingadan lang samla James H Maupnyang General Secretary kaki isu North Khasils District ba kursoi Maupnyang usamla pemilsha nongpo lembat kiwei di kinong yelam kaki isu nari boy hakini kelempung ilakai football kidan arpautili ki kinhon ki balawan banshimata nagi pratili ki snong hakathan ki bet nong bri ki kinhon ki balaya aireng hakte kisngi kedai hapadeng gadong soalawa maukba persya ya gadong jusong nong sangu Bakadong seolawa kala job de laigo lakawai kat bah kajing kon ke baar hapening kadong bir persya ya kadong mausha kadong bir kala job de laigo la not. Akabani la polwan ra ya iba lam sarane ka snong gathau gajingi oi ha gajing im gajonga ngasnau kum ha gajing posneu oi ngala jukendi kenduk teng bati hakum kini kiran san bat ngala kendu ru i por bani dan adali i wan ha ka por bagadan ka ke ka function jeng KSU adali unit ngaro ngadal trace po adali ngala kenduk teng bati ngam baklar kadi ho ngam arjar nga dap gajing sukuman sibun ba kidon kisamla kiba slur ban simye kene ka benta hoj lasya kamadan kalong kabarit andre wala kataru compare ki player ki babun ki bayele kai hapo jong kasta tim ke jongi ki bala represent ya kasta kunjur ki badan hapo ISL hapo I League ki babun hi kimi nakum kine ki jat madan hoj ngaru Jakarta kabal kamhe nga yo banile kai ngami dagan ne madani ngala yo ru 100% ya kastat kata du mentar ngala pendep ya ka kus dung kuch bar ngala kuch ru ya ka metlia polis kejini kunju ngala dan bentar apa jong ka deli polis ngala kuch ru ya ki tim apa jong gani kadang ka thain kejini kumcha po jowai oi ki babun hi ki degi kena nang pendong bat ngasnu tenak ru banjit ki kena nang pendong bendon po ketim katana kana ketim ka bat nga jukuch namar ba kena nang pendong gi jungi hi ki khamlong ki ba kham kong ngelum panya wara jing sojan bat susui kum ki par snong bat khantam hi kum ki samla Piso tu i ka jela kai football ni kisngi kam dei su tang kata ka asui kilanat handrai PE ki samla kasi ki rasdang ban pau bat rasdang ru bandon ti tim ki pha ki klop kan negeri India nga kamau bangayo banya pri jumut banya sulok margoi kurang tensai bola represent wa negeri India top ai bor khongji YouTube bateng teng ki samla kasi twet ba bela ka football Dari kemdon pat kacing yasa. Begitu coba tentang squad on payino tentang supaya lagi benar sopna. Dari kaya ibu aku aban nong golong. Kanunu kabenta hajinya nanti jungi kum beriu idon kam kejiminan. Kacing yasa kacing surat tempat ni hapan bu kata. Ada kacing yasa bagi jiminot kemdon. Kata kasap ne kata talen katam bujung ngajumpi yang melak berkenjok saja. Angin skam ba lamba kini ki lempung madan ki barat tenteng ki jusai ya ki samlai kansa mat pon pi pau pitang san don mah kanu ma ka lempung makam he kam dei teng jing sorong ya ka sunong rai kanu ka jing sorong ya ka cala khantam ya ka cak pintu bogoi mat teng ni pat ya kai ni klub football po kari India ki chat pat don nem khana kasih itu klub tar kami keteng kasih kanu sorong ba kasih jungiru Parik pada jungiru dilapkan jauh sekarang. Pada kita bentang sebenong bak football kita football hidup kembang kami sudah London orang dari kadairu sebentar kebab pelilat dari TJP
hak jing im pi kalsai le cisni kalau mu tak peliang ja pidon iklo pe ke jing sil ke awat hari dia le se de compare giri samni gedang duna re pet tum kisingi iba adon kalat kabu keba sngoban ong ba kadai ka kabuk sia ri ki sama badon ni ka sap ka phong ople ai kerpang ni pi hakane ka bentang ba hila ba kan jo sin ka singi ka long sibentang ka jing kesan ji ka jing kasam yale de simet kam tam la ru ban wara ka nam uram yak snong ka thau kam tam yakari ba ka chat ru ba koi si kentien ngas ngoban ong ngi em hakata ka jok ke badan tang jing tenjuk sudah kam tam pi ki la Tokiar na kinu jing sniu ki ba penjat penpera ya jing lok ranyan nu pi kam tam banwara pat ke jing ijri ki mlang sa lang tolong ma pi kinong tilenti kinong pet parman kinong pet ngor rasnang matau bakren dai wa ka soi yong ba ngimdai ba alat pi ke jing jelai trok kam ki sni kam dei su tang sor sulong hai penta ba phe jong ka jat pen de bo tumi tolong ma pi ka kti ka mon kti ka diang ngirat nang khong jing sniu Tada kisamla ikalon kisate kenjerino kum tau jing sniu abang ia keren bagi samla kilong kata kalawai kinong prat nanti kinong mat pang bat kam tam kinong kit nong ba kinong salang ya kari bijam sniu bagi kelam di kelon no jing sniu mano bat absorb span bat kit ya kari bagi cat video kawai jadi lo kata kata kini ke kerwo niju ya selok kisamla ai lang ketika mon ketiang tangin lam senong ngatrai kinamla tang ki sumoroi kinamla wat ke polis pemen not maroi kinamla Adam dan dicerita lang bandar dan kong ejik sini. Yang siamnya kata kompor khat pedang, ayu nyam thamai berwan, pengin siamnya ke solution golong. Ini kon persa ejik sini pan klan, je ke por khat cumi. Kantang jawan. Ada bormet ke klan, jebi ngken klan. Lagi ni berdoa di klan, nila je pantai matau thamai, je ke imlang salang khamtam, je ke ri bekerja penduwe. Nah siam je kene kabu ban khat ban wer fi kisamla. Kalang kha kabun hidup nak putri. Tomi lang sakmat batket penterong ikan kuat congari kejat berkuai. Kani kemadan kajisi buhi pangmenta. Kadi tap sia kenjat ke borkan I kata dan. Dikadot kan up wipat kemadan kam krau kam susu kata kalong in ket in ba ya kalong kuat hasnong atau kam tam ya kari bat kejat berkuai. Megalayapost.news